man akenshi niterera story yazo mukaba mba nazihimbye. Igihe kimwe US military ya igisirikare cya Amerika cyari kiri muri Afghanistan icyo gihe yari ifite ikibazo cy'intambara nyinshi. So hari umuzehe umwe witwaga Abdul Karim yari umusaza umwe. Of course military y'igihugu runaka iyo yagiye nko gutabara baba bafite bajya bagenda kwihisha cyane kuri ambasade yabo. So Abdul Karim buri munsi iyo Abdul Karim yacaga yacaga kuri yo aho ngaho bihishe, yagendaga akabwira military ya Afghanistan ikaza gatera military ya Amerika. Noneho barangize batangira no gushakisha gukora investigation. Uyu musaza witwa Abdul Karim ari hehe nitumubona nani, kubera ko buri munsi koko iyo aciye hano tugomba gukubitwa na Afghanistan bagomba kudutera ni itegeko. So the guy buri uko aciyeho akagenda agatanga amakuru kuri Afghanistan, kuri gisirikare cya Afghanistan, bakaza bagatera Amerika, gutera nyine abasirikare ba Amerika. So Amerika yiga strategy, baravuga ngo uyu musaza tugiye gusohora amafoto yiwe. Kwa kundi basohora ifoto y'umuntu uri wanted, bafata ifoto ya Abdul Karim bayigenda bayipostinga ahantu henshi nyine muri Afghanistan. Baravuga ngo umuntu wese ubona umusaza witwa Abdul Karim turamuhereza $100. Bagenzi banjye muri Afghanistan $100 icyo gihe amafaranga meza. Ndakeka ese ubu ngubu Afghanistan mu mafaranga $100 mu Afghanistan nangana. Kambanze mbakubitire imibare barebere mu mafaranga ya Afghanistan ubu ngubu $100 mbakubitira amafaranga $100 mu mafaranga ya Afghanistan ni $6,643 mu Afghanistan iwabo. Ni amafaranga meza bitewe n'ukuntu nyine bayakoresha. Ni indege yari isaza ariko nta kibazo. Hafi 7,000. So 7,000 mu mafaranga ya Afghanistan, amafaranga ahagaze neza, amafaranga meza cyane. So bapostinga ifoto y'umusaza Abdul Karim. Umuntu wese ubona uyu musaza turamuhereza $100. Okay, haciyeho umunsi umwe 2. Noneho of course byari bisanzwe ko yuko umusaza Abdul Karim atangira kugira gute kwitemberera. Noneho ngo amare kwitemberera aragiye reba ku posta, uyu musaza bari kumushaka. Aciye ifoto aragiye asanze US military aho bari. Avuga guess what, bafitiye amakuru muri gushaka uyu musaza kandi ari muri gushaka uyu musaza mushakiraho sekreteri wanyu ari I think mufite $100 ryanje ngomba kurya enjoying kandi ariwe aje nabufata baramufunga kugira ngo nyine batazajya avuga amakuru. Niyo gukora ikosa waragize ukajya kwirega kuri polisi. Ariko man reka twikomeze twiterere story. Yo.
mwese cyane ndababara. Yo, what's up my beautiful people? I'm back again with another beautiful story. Kuba fana bacu bari constant. This main hari umufana umwe ntavuze n'izina ahora yishyuza this man kudasohora story. You guys reka babwire muri abo bafana banyu hari bamwe bajya bambwira hari bamwe batajya bambwira. If you know uri umufana uri constant buri kanya uba wumva ushaka kumva story zacu, nimwe mutumva komeza kuzitera, nimwe mukomeza mbese muntera morale yo gukomeza gupushinga gutera story. And I appreciate you so much cyane pe. I call you my heroes pe. Muri abantu beza cyane. So story yacu y'uyu munsi iri best in Kenya, ariko ndibuze gukoresha location ya hano iwacu sibyo hano mu Rwanda kugira ngo wenda muze kubyumva neza. So there is this guy, main character wacu yitwa Julius is based on a true story. So Julius yari umujama nyine ubuzima ntabwo bwari bumeze neza cyane, akora uturaka hano na hano rimwe mu kwezi wenda mu mezi abiri ugasanga nka 2 cyangwa 3 nyine nawe uri kumva umuntu uri kubezinga ku mafaranga y'ikiraka, urabona ubuzima bwiwe butari neza cyane. One day yibereye ku kazi kiwe nyine ka buri munsi ari guhiga abakubitanye n'umukobwa biganye ku ishuri ngo babonane baramenyana. So ambwira yo Julius man umeze utya naho twebwe twiganye hafi ya twese man, dufite club, dufite cooperative yacu man, tugenda tukicara tukavuga imishinga yacu tukanezerwa nk'abana twiganye man, tumeze neza tu. So ariko dufite umunsi wacu tujya duhura rimwe mu mwaka, tugahura tukagenda tukicara tukabazanya niba inzozi zacu twagiye tuzigeraho. Wowe ndakwinvitiza wenda uzaze, hari abantu hariya bishoboye hari abantu hariya bacu bishoboye, abajama twiganye man, twiganye bishoboye, barashobora wenda gukorebera nk'akandi bashobora gukora cyane ahantu akuyemo kandi y'akazi arayimuhaye, nyuma y'iminsi nk'ibiri uzampamagare nzakubwira. True to his word, nyuma y'iminsi ibiri ahamagaye wa mukobwa. Julius aramuhamagaye aramubaje se ahantu ni hehe, amuhaye location yahariho n'amasaha. Julius umuntu utari wishoboye giye yambara agatishati kiwe aragiye yicaye muri ahantu nyine bagiye bahora akubitanye n'abajama baramusuje barasetse bro mumeze bite, iminsi yari baye myinshi man tutabonana tutavugana whatever nyine utuntu mutwo tuntu ngo arangize. Hari umujama waje nyuma aza nyuma yari yambaye costume ikintu kijyanye na costume yari yambaye costume ifite agacongo kiwe keza man, costume iteye pasi fresh, akindi kibazo afite pe nta muntu gusa ibintu bimeze neza. None ngo yicare baravuze bose barangize kwivuga arahagurutse afashe ijambo Julius twariganye bamwe none ntibari bari no kumwibuka. Bro ni wowe wavuye umuntu w'umujama w'umuhanga man, wavuyemo gutya umeze gutya. Noneho akoze kuri wa mukobwa wa muinvitiza wese uyu mujama wambaye costume amubwiza izina kai umujama utakaza ufata ikintu cyacu cyose ku ishuri, none niwe nyine uhagaze neza umeze fresh. None ngo arangize inama irarangiye, abantu bose bavuze imishinga yabo, Julius aracecetse, inama irarangiye ariko agiye yihwetanye wa mujama man, bro ko mbona umeze neza njyewe se wagize uko ngenza amaso amereza nk'akazi nkagufasha abwira okay ngiye ugoreza kadi yanjye y'akazi urangiza nyuma y'ibyumweru bibiri njyewe nzaguhamagara. Amaye kandi aragiye. Julius agiye aricaye yikubita akarakaki. True to his word, nyuma y'ibyumweru jamara mpamagara Julius uri hehe ubu tubana njyewe ndi mu rugo nta kazi kenshi mfite. Okay sawa nta kibazo. So actually ngufitiye akazi okay nta kibazo ngufitiye akazi, nakubwiye ko njyewe ncuruza ibintu by'imodoka byo transportama amamodoka wenda amamodoka bavuye nko hanze
ayafata nkayishyira ngerayo wayiguze. Okay, nta kibazo. Actually nyuma y'iminsi 2 babivuganye ari nko kuwa 2, nyuma y'iminsi 2 ubwo rero ni kuwa 4 ngufitiye ikiraka, uzaze tubonane, ngewe uzaze tubonane nka saa 11 za mu gitondo. Okay, sawa, nta kibazo. So Julius, the next day Julius aragiye saa 10 bro, nta mukino yarashaka ubukene mwakoresha n'ibindi bintu birenze. Saa 10 yarahari hahandi neza, yari yamubwiye ngo bahurire. Bari bahuye nko kuri station, wenda tuvuge ngo dushyira hano, bari bahuriye nko kuri station ya Nyabugogo, ya indi iri opposite gare. Yes, wahurira hariya. So aragiye Jama niwe wizaniye imodoka, aragiye arayizanira ni TX, Prado TX. Reka bari buze kwibera Prado TX ni imodoka nziza. Jama arayizana ambye, so kura hano iyi modoka Nyabugogo uyishyirira umuntu wenda tuvuga Gisenyi, uyimushyire kuko niwe wayiguze. Ariko nubwo yijyaniye umuntu uri Gisenyi, umuntu ntari Gisenyi ubwiwe ari hehe, ari Kigali, ari gukora utuzi bike. Okay, sawa, nta kibazo. Yuri imodoka, amuhaye amafaranga, yamuhaye note nziza ibyibushye pe, yamuhaye hafi 200,000 by'amanyakenya n'amafaranga hafi miliyoni. Ambwira wowe nukenera essence ufate kuri aya mafaranga, nukenera kurya kumva inzara ufate kuri aya mafaranga. Muri Kenya haba ikintu cya corruption cyane, ikintu fraud, polisi ni gufata ku ruhande ukora gatoya ubahereze, ariko hano iwacu nubwo na leta yacu bidushushije. So unabikore, so ayasigara yawe niwo mushahara wawe. So Julius afashe imodoka aragiye bro, arayikandagiye fresh, arayikandagiye bye. So ngo agere nk'imbere avuga nyine izuba ritangiye nko gusohoka, tangiye nko gucya, avuga okay, masaha na ya breakfast kandi ndikumva ntaragira inzara fresh, ongere negere imbere aho numvira inzara nibuze kurira aho ngaho. Okay, arakandagira. Of course kuva hano iwacu i Kigali tuvuge Nyabugogo kugera Rubavu ni nk'amasaha 3, utwaye imodoka neza wihuta ni nk'amasaha 3, ariko iyo ugiye na coaster ni hafi 4 n'igice, mu masaha 3. Ngo akandagire mu isaha ya 2 abona Subaru ni imodoka nziza muri minsi cyane. Abona Subaru iri kumuturuka inyuma, ariko iri kumutera amatara muri pattern ya 2 igahagarara, 2 kongera kagaruka. So arebe muri televiziyo yavuga ngo abatipe bishoboka kuba ari giye bari kuvugisha. Okay, cyangwa se ari ibyawe bari. Arakomeje yegeye imbere, ariko akabona ricyari kumutera amatara. Avuga okay, nibutse ko bambwiye ko nyiri imodoka ari Kigali kandi nyijyanye i Rubavu, kandi wiwe ni Rubavu koko wasanga ari wa mujama wambonye. So warangize agabanyije umuvuduko, Subaru iraje iramudepashije, muhagaze imbere, mugire ku mudepasa bafashe icyombo, azajya bamubwira ngo parika ku ruhande, bamubwira ngo parika ku ruhande. Warebe ko ari Subaru iri kumubwira ngo naparike ku ruhande, tipa aravuga ngo bro, aba saba garso donere bagiye mu rugo. Of course umuntu uri kugutunga n'intuza n'icyombo, of course ntabwo ari babyara bawe cyangwa bamuyomba cyangwa ari ba anko baje kukuvugisha. Ngaba polisi ayishyize ku ruhande, avuga oh Julius, barasohotse bose nyine bavuga Julius meze bite se, yikanga n'ukuntu bazi izina rye. Julius meze bite se, sawa namahoro ya. So ugiye he, uvuye Kigali, dufite company yacu delivering amamodoka, so ngende umwe mu bashoferi bayitwara. So aravuze okay, nta kibazo, watwemerera tugakora inspections ho gatoya nyine tukareba ukuntu ibintu bimeze
okay binjiye mu modoka dashboard barayifunguye nta kibazo bafunguye uduki bagiye mu ntebe barasakinze wapi so bazenguruka imodoka bafunguye boot wapi avuga okay spare tire iri hehe ku bantu bazi TX neza spare tire ibiri hato gutya ya spare tire rya pine rya kabiri in case ipine rya mbere ryawe ryapfumutse bakoresha irindi baryita gute ni ipine nyine so ipine rya TX akenshi iyo batayishize kuri boot y'imodoka gutya akenshi bari munsi gutya ahantu gutya so baragiye ava spare tire iri hehe arababwiye ngo iri munsi so baragiye bandi bari bafite tire uragende barayaskuninze imodoka spare tire barayisohoye nuko yisohora tipe ngo ayikubita amaso asanga n'utu envelope tugiye dupfunyitse bashyizeho na sorted bagiye bayizungurutsa neza bafashe za mfunguzo za kera zifite n'akantu n'akuwo aragiye bajombye mu envelope kandi arafunguye bafungura ibintu bimeze nk'ifu ariko nyine umutipe mwakozemo ararigase bararebanye mu maso polisi barebanye mu maso bavuga babajije Julius so wavuze ngo imodoka ikuye mu Kigali nijyanye Rubavu kubera nyine ko nyirayo ari Rubavu ariko yarari Kigali genda yimushyiriye hari abantu bari buze kuyifata biwe okay so ibi bintu tubonye muri ripine warusanzwe ubizi ko biri moya jewe nayikuye Kigali hari boss no wayimpaye so ndayikuye okay wahamagaye boss wawe ukamubaza ibintu okay aragize afashe telefone gatoya tururu boss phone yavuyeho aya arongera akazi nimero uri kuhamagara ntibashije kuboneka niba ngibi bamfatanye ndajahe nongera telefone yikuraho polisi aramubwiye ngo yewe niba ari ikintu dufite time dufite umwanya uhamagare rwose uhamagare arahamagaye arahamagaye telefone ya boss yanze guca ambwira so nta kindi twagukorera tugiye gufata ibintu byawe ugende uhamagarire boss kuri police station arabifashe byose barabijyanye umwe yinjira muri Subaru undi yinjira muri ya TX Julius nawe yinjira muri TX baragiye no kuri police station baramufunga no kumufunga tipe akomeza guhamagara noneho wa mu officer yasanze kuri desk nyine imbere kuri reception amubera imfura ambwira we zana iyo telefone yawe kugira ngo itaza kuzima wenda boss ataza kuguhamagara arayimucomekeye ariko ayimucomekera kera yije muri arinjira aratangiye kuhamagara boss baramuhamagara icyumweru cya mbere kirashize icya kabiri kirashize icya gatatu kirashize noneho abajije wa mupolisi uri imbere aramubajije ubuzima mwamfashe iki rero icyo nagufasha nuko ndibuze kuguca cashbail ni iki ni amafaranga utanga mu gihe bakiri kwiga ku kirego cyawe wenda kugira ngo ujye gushaka evidence wenda nk'uwo boss cashbail ni iki cashbail ni amafaranga utanga kuri polisi babe bagusohoye by'agateganyo uve muri ntabwo ari muri gereza uve muri cell by'agateganyo kugira ngo nyine ube ushaka nyine umuntu uri buze uzaze kugira gute amubera imfura ntiyamwandikira kumujyana mu rukiko iyo bamujyana mu rukiko aho ngaho baba bamufunze imyaka 15 17 hafi 20 ibiyobyabwenge rwose ntabwo murabyumva so aramubajije nose cashbail muraca gahe koko ambwira uraduhereza miliyoni igice cya miliyoni of course 500 by'amanyakenya faranga ameze neza cyane so arayatanga ahamagaye umuryango wabo nandi muri gereza ndi bamfunze banziza ibi n'ibi baciye cashbail
y'ibihumbi 500 by'amanyakenya reka nyishyire mu Nyarwanda nka miliyoni 5 miliyoni 5 na miliyoni 5 hafi aho. So arayatanze warangize arasohoka ahamagaye boss aramugusa. So warangize ashakishije boss kwezi kwa mbere kwa kane kwa gatatu nukuri yaramuhamagaye amezi 5 arashira ataramubona na message y'itaranaboneka nta kinaki. None Stipa aribaza none se mu mezi 5 boss ko atampamagaye ubona agiye gushyira imodoka yampamagaye atangira gukurura utuntu tubereka ko hari umucezo wabaye uko bimeze kose hari akantu kabaye ubona ashyira imodoka yampamagaye kandi bose yaramwiguye yamuhaye nimero yanjye kugira ngo ninshika ari buze kugira ngo tukumpamagara mu amezi 5 arashize imodoka nyirayo atarahamagara. Tangiye kubitekerezaho noneho wa mu officer wa musirikare wa mu police wa mu police wari uri kuri reception nyine babayeho nk'inshuti aramuhamagara ngo nose bro ko hari ibintu ndi gukeka wambabariye ukambwira ibyaye aramuhamagara kubera ko bari babaye inshuti arambwira bro ibi si ibintu byo kuvugira kuri telefone shaka umwanya tuvugane. Hari nko kuwa gatatu arambwira muri weekend tubonana muri weekend sinjya baragiye barabonana muri weekend kwa gatandatu barabonana bicara reka mubwire hano harimo diru bagukinyemo diru ibintu rero uri kuzana mu buryo kuvuga ngo uri gushaka boss none Tipa aranaza ise umupolisi abazamuja ikimenyetso nguhereza hari ubwo wigeze winjira muri garage ya wa mujama waguhaye imodoka yayimbere kuri station kubera icyo tibaje impamvu yemewe kuri station bagenda kuyifata kuri garage noneho atangira guconnectinga dots ya bro ugize ukuri iyi deal iri hagati boss wawe kandi si wowe wenyine nturi umwe wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane babikoreye. Umuntu aragenda akifatira imodoka akadiringa na polisi y'ukuntu bari buze kurya amafaranga. Uwo muntu rero bahaye imodoka polisi ibizi yariyo ibizi n'umuntu bahaye ibizi na plaque yayo. Polisi yo muri Kenya shimira polisi yacu polisi yo muri Kenya so bakagenda umuntu bahaye wese imodoka ibyo bintu barabifata bakagenda bakabyishyirira bonyine polisi yonyine agenda ikabifata ikabyishyirira bamara kubyishyirira mu wowe bakagutuma nk'umuntu ujyanye he imodoka polisi ya of course wigeze no kubacaho umunsi bahita bamenye ko imodoka ari iyi ngiyi bakagenda bakagukurikira bakagenda ubwabo bakigirisha nkaho batazi aho biri bakagenda babifata bakagushyiraho case bakubwira yuko bari buze kugira gute gufunga kubera ko wanga gufungwa imyaka 10 n'ingahe 20 irenga uri buze kugira gute guhamagara famiye yawe baze gucanga amafaranga arenga hafi miliyoni n'igice cya miliyoni kugira ngo uze kubita wowe reka hari amafaranga wigeze uhereza ntiwayahaye umupolisi umwe ntavuze wigeze uyampereza ngewe kuko yuza ko uyampereza simba nicaye hano ndi kukubwiriza kuko naba ndi kwicira business okay wayahaye de nayahaye na banyoreje mu biro hereza so nibyo bagenda bakorera buri muntu wese bakagenda bagafata amafaranga bakagufata wowe batransportinze iyo modoka bazi n'ibintu birimo bakagenda bakagufata bakagukanga bari muze bakagucira wenda n'imyaka 20-25 irenga kugira ngo ugire ubwoba winjize ubwoba rero buri buze gutera kugira gute guhamagara famiye igire gute icanga amafaranga baze kugira gute kuyohereza ninde wungutse ninde uhombye sibo bungutse essence y'ibihumbi 20 wakoresheje ni don't care none se niba warakoresheje ibihumbi 20 muri miliyoni 5 ninde wungutse boss yarungutse nta Tipa nawe warungutse so my friend nujya kubirega ahubwo urabigira shima Imana ko wasohotse case itarakurikiranye batarakujyanye muri court kuko iyo bakujyana mu rukiko judge of course yari kujya muri file yiwe bakongera bakaguhamagara Tipa aravuga ngo
bandi amafaranga. So it is what it is. Very intelligent. So that was the story for today, guys. Thank you. Mwakoze kunkurikirana. Make sure you subscribe, guys. Make sure you subscribe. Shigikirane cyane. Bose muri kubona ukuntu story turi kugenda tuzitanga fresh. Yeah, the pace iracyarimo, ziracyarimo pe, ziracyarimo story turazifite ku bwinshi. Mwakoze kudukurikirana. Kodero Studios, Iswame Munimana Nyembaraga. Peace.